Wala ne girobo kwa ni ati kimekea kuikithirite kiki kiana kitharimi akaikaita kangine nditomba kuthatu kwata na irakenda kumenya demanto raithirite agita na mbere kona mwanya era ni ndie uringenda kumenya yondeto kupanganite orobo Weru ari inde mbere yara twikirite orito kindeto chietu Munini wangabana Meru mutumantu edinki ya utariri ya mibango yochokianiria dhiri kaunti ya Meru. Akariba kariyewa ndini ya kiago kuyama kienda kuibudhiria barabara baribu bongwa. Abunge Baigembe kuliungira minister wa kithomo na kutariria nini mibango ya kwa University ya Igembe College. Na ndaitari utariria mathina ya murimo yo nyimba kiria kurundi iyo ni mweri wa kumenyanithia amantu yegie murimo yo nyimba. Nteto madhidi ya Weru ari ni Maureen komena ningetwa PHINEAS. IMAANA na Nteto chia Weru the mweka mbeli ya dhaicho chiongwa. Tuambiri ya ntere chia wandi ya kiago na renende ya kariba wandi ya kiago ntura ya karibe dhirite pake ya Imwe na kuenja na kuibudhiri ya barabara baribu bongwa. Baribu barabara ya kwa kaita nidhirite ete ya nila kuona nekietu minende bo irita nirite baibo kenda kuibudhiri ya wakiwa iba kuredhina na kudhulunga kunene nonto bonjire. Dibo kongela na kuwa nyara nende ba ina madhiko balazimika wikamatira. Endobo nonto kinyangari tekila ntere umwandigetu Nteto mutugi kare na utuambirie chio. Ni akariba ntura ya karie kuma wandini ya kiago na roba gishumide gushinjira barabara ya kuma muthikine gwita karie primary na ishembe bari bongwa bakiuga tongeria baoni babatejanirie na kuma nenora barabara eje thukangi ni ugwati kiri bikibiki ciao na kinyangari itiomba gukurukira barabara na eje adana ndi bagitarire gitumi kiao kia gushumiria kunja barabara eje baugite bari nomo wa okweri na mwire yotiomba kuma sibitare yo kinyanja tonga baga kamata na maturu na nekyo beberete nandi aturi na muchiba ikwithwa mwendwa wetu mwenetete na tukugeria tumukinyia ja kumecho ne ekoro twaremwa twatuike ekoro tutindite kwinja njira na naru itukwinja njira nutubo mwendwa wo wetu akinya karie kuma kabau ne kageta kwa karie na ara moroto kukinyani wa kwe kilomita 5 tware mwigo kamata muntu ne turo twachieja na twetutingwa atori na chore beto baraba kujo tutethia bajo tukwatia kwinja njira mami turendete muno lakini tutiomba kumureta mwiri batu tunoga kinya muno kinya muntu akeja kwajwa area eje yetu batu tuteka matete tumireta gitanda ya kira gyatuma nairwa ate kinya sibitari bigibigi ciongo iteta gukeja kura bigibigi kwasi kirebu cionze na Nteto tigeria nini tuthima iririo nkaki ijama ingi jara tukamatite mwiri na njera na tugeta tukaria na mheshimiwa bau bakurukirite ubonde tukibera iba tutethia na bakarea gututethia kingi bakiuga atiri ambere kanara jaire gushinjira barabara iji ala nandi bethirite bari no gua into biobia munda bakabiumiria atia ukoura irasima ya ciari kana nto bairi iji tuchoka injire ne kare twachimba nikenda tukomba inyokurukaye into bietu birabi kuma naja njireje yetu tutwire kumithondeka na njara ni untu bwa kwithira tutiumba kumiri into bietu na ituri maga into bibingi ituri maga mpempe ituri maga mbocho ituri maga marigo cha maingi muno nyoga tegana ndijare ono untu green area au na matuma ja umana njireje jara maingi urimi bwetu twina mpempe thaici turimite twina mingao thaici na bia kura bibi tukaraga njira tutona ratumireria thaici kurari no ka mebonene muno na tituromba gwita nya no kukana ku lakini thai tutharimi tutona kumiriri ro bietu no tutharimi na muthiene ni romba dao kiri MC wetu rari Simon Kiambi wa mwananga bana kawira mwangaza kubategera na kubaito kombone bonjira eji kawira mwangaza mheshimiwa Kiambi tutegera njira neje bukona thina tukuria turira thina nene muno tugeta na arua njaka binye imbori tigwe na thina kana ng'ombe ite kuria inde tutitaniria na arua tunya njireje na arua turiria je
kweri MCA mangabana mana kawira mwangacha wende gwa bwega nonto mbere mendironaga ndona ugo kiwo gatonya macinani utetegerera kamuro yaka nonto mbere menya kura ciaku karie ute muntu apinga na itutumirwe ndro saitu ije kwi budget irio ya milioni 10 na budget iyo irio batu no twarukirwe kirakita gitukuririe njira kinya gya tutendereria ki gya tuthikira marinya tukomba gwita eta igita riu ringi gikinyo kinya kumakarie wandine yake gugicigo mbunge kia Central Imenti nkiripot Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare Nangiro kuna ate munini wa ngavana ndene account ya Meru mutumanto edhingi anumburite ate munini wa rais Rigathi Gachagua narikiti nende michemanio iredirite ya kibangana kiate ate KMCAs na kinyangavana account ya Meru yagio kuria ntaira ya wekathiri ndene ya account yu agirento edhingi anende nedirite ya kilikitha kiate Rigathi na guthiri kinyakamiti rekethira gita na mbere na michemanio kendo tira ndo ngichu eleni kuyamu na witikaniria kire mathina ira ya kwithira kiono ka kiongela na wete ontobrari Rigathi yethirite kiona burubonene nimanto yegi kigina kia Wadford ontobrani ndikinya bokwithira bokithangi kairo kaitene kau na thetirete ngabana kaira mwangaza kumani andiunga yekiwa ndini akiagwa kiwa eti onkawanda kuliunga nonto kinyambere kwithira aikinyano na itite ntere chia buri mwandikitu Nteto Boniface Mongera kato echio Kiria kiariro kiri musho mmoja munio rais Rigathi Gachagua na gavana wa kaunti Meru kimekithirwa ja Nairobi na ndiki ithuri munini wa gavana ne kaunti Meru bwana Mutuma ntoithingia DG Mutuma akere na atu na ikite Weruni na ugote musho munio jonge munio rais Rigathi Gachagua akethirithia na atongi ba kaunti Meru na nande na kibira kiri ikiri gavana Kaira Mwangaza MCs babunge kaunti Meru amuna bunge na manto yara otha ine ati ni thiri tuchwa waheshimiwa bonthe MCAs betu process yera twene ni kuria muchemanio ywa mwisho yura yukethira yuina 3 members ba executive 3 members ba county assembly na 3 members ba national leaders yabo waheshimiwa batu na boa kenda to come up with the agreement ya ura Meru tukendelea kulitangugi and then kawe atwetere waheshimiwa bauma Tanzania be yabareta those members then tokarande twetekaniria ari batu ywa mwisho Nteto ira twaritite Meru ciacokerwo Meru solution yete menya kuma kungi no kiri batu Meru ibona onto after to ekuthio lonka toeba Nteto toitia national level ciacokerwa ringi on groundine twerete ubukare na governor kare inde na waheshimiwa ba national government kare inde na waheshimiwa ba county assembly bodhikanire bo amora Meru Gachagua ni kinyite muthia no ngone his excellency ni akinyire mwisho thai nene barabene one ya Meru ibo batwe kulingana DG Mutuma ariwa DP Rigathi Gachagua na ugire Nteto on fund nio kingina giki nene kethine katikati ka gavana Kaira Mwangaza ni MCs babunge kaunti Meru na neo ebati uchirire mbere amu ariuga gavana Kaira Mwangaza kagitene gaka no ntubo ndi bobo kushwathiri nene kaunti Meru ni nyantu ba Meru bedro bagitrongo game etayari buru kwethirekana na MCs umorotero Tanzania na barikania Nteto eje na in the subsequent years kana moving forward katokangiri tugetekaniria budget yetu mbecha ira twina cio nigi twakaranthe in the table tukauwa nende waheshimiwa you can take this executive etierwa bi kuba bwerwangirwa executive butathukania figure ira bukanenkira MCs bugabera tegeni eje ni otu inoka gitene gaka no figure ire otayari bwana Mongela ko chokera Nteto go kumenya ngokwera ringi budget ne kurukirwa ya milioni 10 no yo me atore move na weta nambere no this time round tore work na uya kiraito mwaka yo 2023 2024 tugakarande twetekanirie you know MCAs na executive tutemea kwathukana na tutemea ku impose this is the figure that MCAs will work with ilazima tukatwetekaniria tuwe according to the allocation from the exchequer this is what we have. This is what is needed for salaries. This is what we needed for other projects. This is what we can agree
MCAs baita na bio ku implement project ira ba promisere anto bao na arakire ward chiao DG Mutuma Ntoithingia arendera kuboja thirikari ya kaunti ya Meru betaere buruku thobekara na MCs zoraba rekithire DP Rigathi Gachagua na beterete MCs bumurutero wa Tanzania bambire ngoge beya Meru kega kana maendeleo. Meru ni kabati ni kaende maendeleo. Temanto ya discrimination, there is nothing like discrimination. Every corner ya Meru irithira yena maendeleo equally. Na maendeleo yate yare ya kuwa kwa Mwongela itokomenya ni milioni 20 kwa Mutuma milioni 10 ari iretwa weka wawazi every ward ya Meru irethira ye balanced udego kukethira kwina maendeleo guchinda patira inge cia Meru. Goroejo DG Mutuma na shokete akanukia bunene urare kaliba gavana Kara Mwangaza bakwa kagitene gaka arike maendeleo terwa kya gwake na guchurumithiria wandi wingi nonto MC kiambingaroni no rungamirira we kagitene karia arikithinjirone DG Mutuma ruga bobote oma nanto yobatere kwithira bekira ngai. So ote mapendeleo yareo Her Excellency Governor wa Meru na myself na Ruterero Executive tote kupendelea kiago kakwari na that program kiri department ya roads iyo yikuo na mheshimiwa na ararikuo at this time na aromba tractor kana yetawade grader yithira yikiri wondi yawe na kwa tueka bangi bari TZ, which is not a bad thing because betre nao kuthoma. Nke reporter Nteto TV kumaja kingina ngine kutoka Nairobi mbita Boniface Mungera. Mungera na ingine kuna atineni mbunge wa kurundeni akaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na tarite enda karera kete kogimaruan na bere terete wita chukuru cha secondary kiwari nende na wite batipatire otonya kirimanto ya tagirite kina kinya biachara ndi betere mwankaira kaita kawita chukuru kakethira kaikinya kenda kodongomia otoro bobo ya Dennis Mugendi kato echio tene karaja kiri unture bomo Afrika kana gakaiji nigekiri mono mugongone indi nyume yita gwita mwankana ndini koridie na guteja nirua nigukurukira ii murungamirwe kuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia ambirite mubango ya kugokiria aria athithiriti gikaro kia uritani ndaka inini segicokyo bunge kia Igembe South irithengerete gwita form 1 utaro na buburi basi kire moyo bathome basi ebukanie na mituite agirite kurio kinyangugi na uri ibwamira. Would you want to have your own car mirrors or would you want to be my picker? Would you want to be picking mirror for me and chewing kidogo? No. Mirror vile nilisoma ilikuwa inakuliwa na wazee walikuwa jioni wanakaa wanakula, haikuwa inauzwa sana. The life there was different. So if you really love mirror, you eat it when you are finished university and you are an old man, when you have your own things, or even a drink if you want to, but it's not necessary, it's not beneficial, because we do things that are beneficial to us. Najua Mungu ukivumilia hata kunyima ile ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukidanganywa na vijana, kuna wengine wanataka hata ukataa hiyo shule uende kwa mashamba yao ukawafanyie kibarua. Kwa nini unadhania unatachuna miraa? No gakenda miraa. Antu baba Mungu akenda miraa. Kwa mkenda babu mkenda miraa munda wako kana bonde bena munda bote shukuru boyende bole aya manele lakini onigekera ngiri maana muko. Uko gatula gwita kana kirato no te kuthamba no kinunka ndigino ugetuja miraa lakini ondelea nyomba mkenda maoa ngenda kana ito byagwa nkana. Kausema ngora munga ntongi kinyangale kwa ntegetatya uteo kamatanio no ngake twende na pika kungakwira itia njireu lakini pesa mingi unakula nilikundanganya ukaacha shule kwa nini wewe ni mjinga. Mubango tajua Elizabeth Karambu Kailemia akathithishio ne bingi bia ubunge bongi balibera ni bimenye na mutugo jo wendo bwandaka kwa ndaka yani arume kwa arume juria juingite. Kuna tabia, kuna behaviors, kuna mienendo huwa kwa shule huwa inaharibu watoto wavulana. Hello? Okay, za gutirima muthaka. A boy like you agigutonga agisimara kidogo
na agikwejaja tubie wa umenyo muthako ati karibu ega. Huyu atakwambia mambo mengine na ni mambo mbaya atakwambia. Kuna mahusiano inaitwa ya atheism na homosexuality katika mashule yetu. Ore nchamba uwe mwanaume ukagita muthako ungi ukwiro twike boyfriend girlfriend yake. Ukisikia mtu anasema hivyo mwambie shetani achi. This thing Stone was talking about homosexuality. She explained to you how it happens. But it just comes. Some people say they were born that way. I don't know. But I follow what the Bible says. Be careful. Even if you have that problem, if you think you're attracted to another boy, you have our priest here, we have our pastor. They can counsel you. And I've heard of people who have changed. Let me not assume that you're all very clean, but be careful. Let's do the right things. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini wa Maua, kaunti ya Meru. Ntora emwendene awandia kidene kongwirite kuimarua kwa yebyanteri unende na njira ya kiontoire. Wawete amiru ibederete baite anila kia ontoire bobu nene ontobaba kwenda nende kwidra baichokera kia muna boba wete kidomo nikintu baute yabukada nikinyagidere baite dia ontobona mbere ibakunye iliate kidomo ikibatire kwidra gigita na mbere naguteyo Kelvin Kimathi kato echio. Onde ruarua rutano rwa Kimeru rukinyiri nthe muno ni athinjiri ba Murungu bakiriana ruburu riu kamiti ya kurubao bantere cia ndiri wa dini ya Kithiba watanirite bonthe ya Ntura ukungwira rutano rwa Kimeru mucine yumwe nteru ya mukuru Simon Kaunga na mwekuru wekanga Kaunga na kiribo itumibia kuwata mbaru na inya muno rutano ruru kareka rulanite buru ikuwati la Kimeru kiuntwero ya wethire kuringana wendi bwa mushiyu na turi enda kuwa manto yaka twithirite noke ya kwithira we Mumeru na within surrounding ye kwira ore itana onto fulani definitely kwa itabuo. So utege ntokira kiomba kwethera kageke nyume urobwethia Kimeru kana kira kinge ukabwethia kira kithara kireo right of passage uma kire wana weta kire ke mto munene tho te independent no mwaka uka depend na muchiari. So right of passage na barone ba mebwethia that we no to ibo community kana surrounding ye kuthithia utumba kwa mtora thitie maundu yara community te witikiria mwendi oro kwenda rutiolete mwana kawe right ciake ira kwenda na bandi kwaewa na bandi kwawa right ciake ira kwenda na oro nuo kwenda roronge mwana bandi kwawa no ndoomba gomeria mwana akaora ukiwa urienda kanisa na akaora lakini right ira ciake ndere no ndio tukwithagia turi a Meru Kimeru utero Kimeru gaura na turi a Meru no tero nguti kwirigiro tero Kimeru kokorora na igiro tumitwendere Kimeru mkulukini ontwana baba baithe munobo kulukira rutano ruka itene kaoba mwe ibakurira maturene mnondo ene shamba ugita na kuremwe kithomo na bange buru kinya kwa botherio maturene yao mataro yo kirindukije nethira mwana ina tabia njega agire rutano ezima nonto muntu ati na tabia njega kinya ati tani kana tani ute muntu mwega na oningwa zimtano chionde muntu atani Kimeru kana atani kanisa mutani nonto to ataigirwo ruru bangi oyora para bangi batanirwe nethira muntu te yanto ate ya chiari ate ya tori na ate ya na bangi bani na banene nwene kenda akabote yo barabarene na bunge okuma kiribo ikirinzukeje thaibateka iwatira rutano ruriku kana kinya ruriku iyende mantu ya iri ya kithomo thaka wa ikwe muntu atano ari twanthaka uthaka ya kwetha utena kintu kiaku ute muntu yo ointhaka pupure ya nonto kanisa ni orumugorora maicha ya muntu takatore ni kungengana no mwanka ure kiaku oyo yo are kiani kuwa yo ari wa mto mutane no rare kiawe na kwa hivyo mto ambera nieri mwanaume aliye na baiskeli yake
kuliko mwanaume aliye na gari ya babake. Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wake Uvin Kimathi. None kumera kinda tunende tukuda tukiona akanya kunoka indio kethirogeta kure nontu inchokete na Nteto ingi. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz, the glam, VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited erayendagia Tulivu Water. Nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ene na shama endhongi mono na ndikuonekana ndukiene shionde na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. Hakuna kitu fiti kama vitu kutokea poa kuliko vile umepangia. Vitu kama hizo zinaitwa vitu bigi. Bonds moto kuliko pasi. Surprises bigi ajabu. Sherehe inayopangiwa bila hasira. Krisini bigi na inachacha on Go TV. Lipia subscription yako leo na upate upgrade free. Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokalia na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao Tulimiru Nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obisine chendisi ya Meru. Acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugima bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirigere na 23 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni untubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Hey! Wewe, mchele madando hapo! Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu.
Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Bueno, ntubakudurete na mbere kuwatanira na batu kienda tochedo tuchokerani atinende mubanyo ya ruare munini wangabana account amiro Reverend Mutumanto Idingi anatongiretia bunge bantere che gembe onko bichine ya minister okithomo ande gurune Kenya Ezekiel Machogo kiro ria raba ukarina ruone nde gembe kedere kiwa Thaa University era kinye kedira antukune chi tukura ikiandikita kwa kinkadheti ya thirikari ya bunge baraba ukarina anwa gembe Central Dan Kele gembe no Julius Taitumu kinyamo bunge wa gembe South John Paul Murigi na oromwe ni nyangwataniro enene munino gavana ne Kontemero bwana Mutumanto Idingi mubunge John Paul Murigi mubunge Dan Kele mubunge shobunge kegembe barobona Julius Taitumu ibaro kireka guchina rokirwa ntukone rokubire mwembe umwiro ni nyamo gongo jwa mero junde kuma kiro bise mathomo jande gorone Jogo House Nairobi na bakumara ntumwera baurire na kugaira mwingi na tikirote kwithira kune Gembe University College igitete ukinyanira. Most recent visitor president ari niyo yete for Thanksgiving service in Gembe again na rikanire manto yara yareo na uwa is going to fast track process ya ku upgrade Gembe University College kwa umanto ya ikiretwe ni waziri wa kithomo bwana Machogu Ezekiel temanto ya mero tegetete kurombwa iwengwa na wite kwa ukatura kete amurikanie and soon and very soon akaya na report kere waheshimiwa beto kenda bareta report kere Antobai Gembe president ulikuwa na utwenda Daktari Samuel William Ruto na wira wengwa yari maua akono ntuko kujura na ibo tuyita kuthia atlantic na arua nikenda bujura kwina Weru na murungu embere tukawirwa Weru buntu kuite kuraya yana betu akamiria kwendero University College yetu ya Gembe University College kulingana na ora wasiri atwariria university ni yite Gembe University College ntukuite kuraya twethaitwe na wirigiro na mugambo jomwe atongero baluga bobe tayari kwithira bagukira university kweja kwa ikethiro ikiro kigaziti thirikari so we are ready to support them na nebo no county government turia twina blessings cia her excellency no ntu nendete kithomo na nakwenda muno ana Bembe na ba the entire Meru na region ira Yembe yukira no ntu yaitithua te antu Bembe bakathoma kuo te ana ba Meru bakathoma kuo it will attract all the students from every corner of this great nation na ntu kuite kuraya tukethwa tukiona ana betu baita kuthomera kenda tupunguze nyangarama cia maisha na cia kithomo na kinya muongo yetu umbokura na kinyana betu beta wendo na kithomo na kinya community tuyona thamani ya kithomo beshoka bakole mari jujangeja mero judgment na tigania chithiro je gwatana jora mombe mwiro gwatanirite na rego uite kweja mona gweta gukubia bakethiro bethithia u nontu bwantu bao Laio bautu tokaria leaders bakumembe tumbite kwetha tukwa tukawatanira ikenda turete into bibinge ingwataniro twinio thaio nonto nokulikana kaita kamwe twithirite Embe na rora tukiuro na inya muno na antu bakiwa tongoria bairia batumbite kwetha bakiwatanira lakini ki these 5 years na weta mbere bautu tokaria leaders kuma na rora itumbite kwetha tukiapa tukomba kwetha tukiwatanira na tukirete into bibinge ki community yetu Embe so ngwataniro era tuona na arua Mheshimiwa John Paul, Mheshimiwa Dan Kele wa Gembe Central, Mheshimiwa TJ wa Gembe North na tongeria baratu na boa together with the leadership ya University ya Gembe ngwataniro eu nio tukwenda in Meru te kuigita na to sections rira tuyite kuria college yeye waheshimiwa bangi bakaua ari eu ni Gembe South Mheshimiwa Kele akawa ni Gembe South yeu TJ akawe ni Gembe South ari kethera ni community tukurwira na ni interest cia antu baraba atwere kura utima antu yakua boy bwakwa ayalisi ni ari kwekethweri thaa ini tuete no mwaka twatanire kira turona
kiyete kiri mwembe twachukuma kya ukuma kiu tukanjiria kingi twachukuma kya ukumembe nonto ingwetia kuni kuko nuriembe nikuo kuriembe mantu ya kithomo na mantu ya maendeleo ya yangi. Rais William Samoei Ruto kwaroneri kwithirira ngorotero mero na jamoja mawega ajarere giri kwithirira kulingana na tongere baba irobungoro university je aihia kwena mantu mheshimiwa John Paul na waheshimiwa bagembe bakobanga na Kinyameru County kwa lika president in Meru akaturetera report uengwa na ruare still itukubati kwetha twina CS agriculture no twinya we mutongori kuma iriera lakini no tubwa traveling era ombe kwetha enyu tutromba kwetha tukethera twinu ao na inya ke muchema no yoruare our CS iwora ombe kwetha echangia anto anene muno kenda tomba kwetha twitrimana anto ao nke reporter Nteto TV kuma jakingina ngine kisoke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Mukro munini ugo rais Dorcas Rigathi na munene wa borithi betikaniritie kiotetheria mabisa baba rangirone ndeu ko abwe yana kinyakwe kana la mituko erete agrete akiaria kimuchemani yoru kirwerware ya weto bichi ke tayari kuatanira na rangiro borithi kenda kutiera mabisa baba tekura kinya ndawene chambugita. Kadhaa wa munini wa mutongeria wa ndegoro Pastor Dorcas Rigathi erwaina trimanete na munene wa rwangiro borithi no inspector Jafet Kome arabariritie mantu mwanya yario ukura kukweye kekana kakayi. Thank you. Akiaria Dorcas Rigathi augite ni kubatire kwithira kinya kwina nto bakwariria mabisa baba ukarietwo ne byo na goira bethera bakirita kenda nende bethera baina mitugo irayagirite. Have counseling and psychologists coming into various institutions so that we can be able to see how we can speak into their lives. We can be able to counsel them so that you get a person out of hopelessness and give them hope. Those were the things that brought us here. Nongelete na kuontubu kinyabote theria kulikithia michi yanto ndigurune nontuba mataro yarabakedera bakya mukaira. The bishop is working with the clergy so that this chaplaincy and family value becomes something that will go deep into every area, because even your police have families, and family value installation, it's not only at the church level but also to the places where we are serving. Dorcas nedrete agita na mbere na kuwa madina ya kimadhoganio na kinyoto miribonda wa chambugita ni ntobonekete kwithira ninde bukingi abu kadha buteko makania kinyoto ngaba muntu kana ndini na ni ntobatire kwithira ninde bukyarira kwa notanganirwa nabuo. Whether you are Christian or a Muslim or a Hindu, whether you are rich or poor, the problem of mental health and drug and substance abuse is cutting across every household. And if people are honest with you and women are honest and families are honest, every one of us have been touched. Anthony Akie Inspector Kome na jukiriti ontobo na weya muno akiugani omakana kakaye kari ugwatine na ikakubatara uteithio burabuonde bumbika kwithira bukionora aikatha Dorcas nontobo eduganyo riu. When we now also recognize the fact that the boy child requires help. Because out there is overindulgence in alcohol, drug substance abuse. So, asante sana Your Excellency. That's good. Na itagaria ria kari kurea kure mukobo kuma kirebia mabiao biantura ni ontubongelekete muno nende nteri cha Mara County ni adharakanili bone kuringana na bisa wa social development David Kimathi nyuma ya gikundi kimonende kia bonda gukinyobichine kiego chwantaira ebrobombe kya uchokia mbecha chio Martin Mugambi kato echikinya.
Kundi kimwe kiathithia bonda kuma mbari cia kibura wandia ganga mundiga chaiterekirera ukobichini wa socio mbari cia kieganguru gigichwaga ntaira na bura baomba guchokia mbecha ira bakobithirie mo ciao na ndiga ikwenda kuringa kathaka omde tulabangite turaikoroka kwa mwa members betu uria gutwika twamukobithirie mbeca kuma mweri wetano na last year na watwika gutembeca alocokie gikundini ageria kuringirwa thimu gwatuika gutethimia mu member no mwaomba kujukia atumirwa barua onagia assistant chief wakwae anenkerwa na gwatuika ata respondi no mde tukurauka kwae rukiri kuthi kugira mbeca iu ni aririe migambo etai miega na augo na ketho ikotini no tutirimane tukagambira mbeca ino nikyo gitumi twamwana ati na tuthũkia sheria mkononi twamba kwija kwa socio twauga nitukwija turinge report yo kendo nabo batu advice the way forward ndaka inogo ikiuragia abura baomba guchokia mbeca ino baugite banenkere omo wao 50,000 na ichiaremetwo guchokia bakiugaga babati kwenda magamba mwanga ya tubidi turi tugaceria uterio mbere obisini jetu nigankulomba ndio mwa IMAANA bia bikibiki wana baba kunenkelwa mbija bikibiki pirisi mtu ni anenkelwa mbia ni ameka jadi kumutedia nantu kiromba mbeca gikundi ni kwetha gwena kathina gakutika omba kulomba mbeca cia gikundi uthi gukenia mwekolo waku ukimurugira chapati kana ukitha mauntu mangi lazima urakombaga mbeca wina untu buyite kurutha no ukimenya gugaicokia atia Bubo bumerete David Kimathi oranwa murugamiri wa motungata mamakire gicigo mbunge kia Mara ariuga ikundi bira biambiritie ukobithanagia mbeca abakaruthaga mawatho mara makathingatagirwo guta muntu urakarema gucokia mbeca cia kiama na niwega nani ncoke okairengwete ikundi gionde niwega constitution yenu ikedwere very clear ikiugaga buria muntu abatie kuruthwa especially indiria jokia mbeca gikundi na arega gucokia kogu twina constitution tujiandikite wega na guketwa constitution yenu eti kwariria mauntu makonie mbeca ya gikundi nwega bodi bome amendi na buongere mauntu tamagugu nikenda na indiria bwareta case yenu ta obisi tumbe kumishugulikagira o wega kiongera uritie akariba gicigo mbunge kia Mara barabara ikundi ni gucokagia mbeca cionthe ira bakethirwa bathukitie kana gukobithwa ni ikundi biao na gugatuika no ule mone gucokia mbeca iu nwega ukathio kalaniria na members ba gikundi ukabera gitumi ukulemwa ni gucokia na warikia kubera no bakwelewe lakini to abera utiomba gucokia riu ukaba nenka kiumia kiu kingi baguceria kiumia kiu kingi utikuoneka kogu nwega ukenda gukimenya kwina sheria ile jeku ya kulikaba mbeca ya gikundi indiria mtu akobithwa jio kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi na yue mwenende kumenyanithia murimo yue nyimba ndaitari Nobert Mwangi na ugite kurubarabara atine kamiaka 35 na 60 ni boboneka bari ugwatine bonene bokuwatwa ni murimo yonendi redirete akya na kinyitumi biraba ingebedera bakyota na byo nijwa amona utumiri banda wachembugita ancho bine kinyathikara ndaitari na witana mbere na kwa yana mataharo bura muntu mbiga kugwiria kenda kwebukana na mpanga ya murimo yo mutugikare kato echo. So this being cervical cancer awareness month, other than cervical cancer, we also have other types of cancers, including breast cancer for women, including prostate cancer for men, lung cancer and even esophageal cancer. Ni Daktari Robert Mwangi kuma sibitari ya St. Peter's Orthopedic urakiariria murimo jwa nyimba mono nyimba ya njira ya uciari mbere akiwa kiriye kuru barabara medi ni murimo juu ni barabara no kuruwa mianka 35 gweta 60 kuru barabara na kuru baingi bakiwendo na kinyana bari barabara mbere tie kuonana na rume kiwendo bari na mianka minini. Cervical cancer is usually a malignant tumor which affects the cervix, and it's usually diagnosed at ages of between 35 to 60 years in women who have multiple sexual partners
for those women who start intercourse at an early age, also predisposed to, having cervical cancer. Those women also who tend to smoke or consume alcohol at times can also predispose them to cervical cancer. Daktari Mwangi agĩtarĩria kĩraũmba kuona kana kuigua thugani ũrĩ na mũrimũ ũyũ wa nyimba ya njĩra ya ũciari. It's usually pain within the pelvis, pain within the lower back, foul smelling discharge. At times patients can also complain painful intercourse. Na kaunti ya Meru ĩrĩ ya kaunti ya citongerete na mũrimũ ũyũ wa nyimba. Daktari Mwangi naugĩte kĩrĩa kũrũ nyimba ya nyonto na ĩngĩ ya njĩra ya ũciari nĩ cirũmĩrĩte mũno, na koguo akĩũria mũingĩ gũcumĩria magita kwa magita kũthimirwa kenda mũrimũ ũyũ wagwatĩkana kũrĩa ũjũmba gũtiritwo na kuora buru. Leading cancer is cervical cancer together with breast cancer, whereas in male we have prostate cancer and lung cancer. This is through screening of women of reproductive age, and also the government has availed HPV vaccine for children of ages between 9 to 12 years. And as healthcare workers, we usually advise on early screening, because cervical cancer is one of those cancers which, if it's noted early, it can be prevented and also be treated. Kiripotera Nteto cia Weru, rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Nyuma yochoka kwambe chanende chia CDF na basare koneka ikanenkanirwa antu baingine ndi bonekanite okinyaba obichi na bakendo tedio bombe cha interche gembe noda inyakwari tono bainginde ne obichi bakenda otedwa na kigina kindi muramiri wa mbechi nedrite itarakia o mati bakedra bakela kya uwede yapo mwana kana kinyao batu bo mwana berebedra bakinenkanira mbecha kyora kya chiari para bakomba bategedra baitinkanaira kigina ke Chabari Nicholas katumedie chikinya atu igembe no tumigyo te structure turethira no eriko lakini tukwenda gutho twina model untubuko eleweka kete imbasari to komibariku anabaraba atina aciari tugetho twina data baraba vulnerable tugetho twina data as nyongo yetu as the office. Nyuma ya kiina ya CDF guchokera ende Nteto gembe north kirindi kiari tono akaikuibumiria kuthina mbe na kuromba mbecha ino bakiojoragiria barua cha kuromba na ara kuringana na murungamiri wa kiina ikutwe Ronald Mugambi akuga bakathina mbe na gutetheria ana abaraba kuonekana baina thina inene na muno kinya ana baba tokiritwo ni irungo bya mwiri na kinya ana ntigwa often bautu aba priority baiba mbere kwina disabled kinya bautu aba priority alafu kule antu bara vulnerable bara nkia kabisa na bauna bo bakeva bai ki option U as mtu no edro aina asiari bonde na atiku USA raise fees bibi utomaona itokuwa fee balance netero ero fee structure kenda tona fees balance na NDM siari no asia ene ne mbunge ya Gembe North parent itokwenda betha bai utasba area ibuo mbese yi divide wake thirikari kuri ogwende na kuruta mukana kiria ciari babomba kwithira bakibumbagira guchwa bisi na kuria bisi ciana bao ibatige gutangana na antu barabata kumba kuria bisi nikenda ana baraba ina thina baithiro ibo bakuona mbecha inuburu mbese yi uritenga wa itenga otethia munduro ino batu tukainya na ira inde ukaraya ka mbese yi is branded to theri ciayo wa kila mtu wezo ino wezo please umba kuiromera kenda tumbo tethia bara batu ciumba kabisa na tuinua athia kithomo iri yetu kumala Gembe North Western Class Chabari na nekumira kinda tu Nicholas Chabari tukudatugira gatanta ni bwana ntwa kwithira watanirite na oni muneto madithia ni haukari Maureen komena ngeto PHINEAS imana tukidatukiota nera wona chekinya datu anusu no ntubonde to chero de datu